هاد کوردیناسیون هلال زرین دست باکر رشلات سوریده aynı demede komite amadakar bu hamleye 8 Adarı ya da 2021 8 Adarı ya da 2021 destpeki emli reber apo reber netawiyek و فلسفه آزاد کشمره وکیره نقشاندیه دستپکی املوی پیروزکن و الحمیشنین جهانی و چه کسی ایرو حاضر بمره وکی خوشیشیان دکن املوی پیروزکن شخاف حمله و 8 Adarı destپکریه ام بیشن جبیستو سیه شباط دست بکر حیا ام بیشن تکوشین ما جبونا حمله 8 Adarı کوهبه و اف تکوشین هر بردوام به اف حمله ام بیشن یکی Adarı ده حمله کو برنگ جلو برگ کردی و پر چالاکی جور به جور حاضر درخستن ام جوکی تفکر هلال زیرین دناو دمجه خاگرد پر چالاکی جور بر جور ام جدالی هنری دالی چاندی دمجه خود ناو دگر لیرو به تایبت روزا 5 Adarı مخصوص روزا کی تایبت جوانا ریبر آپور چکن ج پیشنگه کی ج فوتوگراف سرکاتی به کسی نافدار به کسی سیاست مدار به کسی هنرمند بزاروکار خزایر یعنی راستی ج مخصوص ام وی عفیت سرکاتی یعنی بیشن او رحوینی خوشی گش کو بزاروکار زاروکر دایکار دایک به مزنار مزنه یعنی براستی ج مدخواست هر وینه کی سرکاتی چیروک کی و راستیش مخواستم و بدیمنه کی بینن سر زمان و جگر بدن تماشا کردن هر وها سرکاتی پرش دار زیتونه دار بعی و باش خزای حذکر مخواست وکی شینکایجی دناوی چالاکی مذهبش برکو هم شمعه همشی ام بیشن دارشین جیانه که خوش ده پیشیامه همشی عین دمید پرتگین سرکاتی yani em bêjin ê kuş fikrê serokatî pêk hatiye ji bona jin nivîsandiye me xwast em bidin pêşkêşkirin ku em bêjin rêberê me di zindanê de negirtî yani fikrê wî em bêjin axaftinê wî perspektîfê wî ji bona jin di nav me dijiyan dike wê her tim berdewam be yani rast serokatî dalê fîzîkî de em bêjin girtiye lê fikrê wî ku îro ro em li ser jiyan dikin em li ser wê rêkayê dimeşin em dibêjin rêberap û azad ji xwe ev çalakiya me rojek ji ber ku çalakî pir hene ev çalakiya me jî rojekê dewam dike me got herkes bi rengê cilûbergê xwe were kesên Arab cilûbergê xwe werin kesê Kurd bi cilûbergê xwe werin ev çalakiya jî di asla her du kantona de ye hem kantona Qamişlo hem kantona Hesekê ez dibêjim jina azad wê her êriş li hemberî wê werin her êrişî werin wê her berxwedaniya me gur bibe zêde bibe û tekoşîna me xurt bibe.